Ganda na aro aso jajin na iro nanae isunna ni nayaleni asang isa. Naya temutuan na tiwi ni Yerusalem melo mengulangi kupuange. Kuro bola sompange engka tumakasing ampe na yasa simyo na pure janci kuru na puange makada de nama tayo kude panaytay almase. Oh puan, de na magagay kumate ka makakwangi pada ya pure tak janciang. Nasaba pura ni wita papa salamae. Yahena na ay pura ipilay ko puang Allah Ta'ala. Ano po do na baraka ki ko puangi. Purana na pada napegaw ada na si turuhuk kutorae. Lesu ni kubola na ku kota Nasare. Waktu na 10 ni 2 tahun umur na isa, itiwi si kutomotona ku Yerusalem macer wiru aropaskay. Ia kia waktu na pada lesu, nasa matoy ang kami isa newa silaw. Ia kia monroy pale ku Yerusalem. Pada lesu ni sapai, nari aso makataloy, naruntu ni si pabicara si bama beretoy pakutana ku guru agamana to Israel. Hingga anak ye, liwa acana makutana. Anak pole ku Nasare, naya lupa pacelesu, tak ada apa ngeki. Bengamanang itaw ia main kalingengi mabicara. Manang kamu pegaw makuro na? Upasya buka si bawang mbok mo sapa ko. Ma kita sapa kak? Dekat tesang mak kedamai lupa angka kebulan ambokku. Purero pada lesu ni ku Nasare, pedek bato ni isa, pedek maca ni na pedek ia masetoni ku Allah Ta'ala si baku tolinoy.